صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hurmatli video topshiruv qarovchilar. Subhanallohi va bihamdihi, subhanallahil azim. Allohumma salli va sallim ala nabiyina Muhammad. Bugun biz sizga dekabr oyining video jurnalini taqdim etamiz. Rahim etib qarag'iz, aldag'i bir necha minutda. Buva rayoni muallimalari Rioda o'qida. Izgilik fondina 1 yil. Yurakdan yurakka fondi muhtojlarga buluşa. Madrasabiz shogirdlari Qozon shaharida ekskursiyada. Buva rayonidan 12 hoji umra qilirga yo'l tutdi. Buva muhtasibati ham madrasasi soldatlarimizga yordam jiberdilar. 29 dekabr rayon imomlari bu yilga natija yasadi. على طه رسول الله صلاة الله 27 noyabrdan olib 2 dekabrga qadar Buva shahari ham ovullari masjidlarida o'qituvchi muallimalar Qozonning Riosida bilimlarini nig'itdi. Ustozlar leksiyalarini bek o'timli etib anglatdilar. Rahmat. Ilm orttiruv ustida ishlav bek kerak deyalar. Bu o'quvlarni uyushtiruvchilarga Alloh rahmatlarini bildiralar. على طه رسول الله صلاة الله 11 dekabr Abu Hanifa masjidida Izgilik fondining 1 yillik отчет majlisi bo'lib o'tdi. Majlisga rayonimiz ishmakarlari jiyilgan edi. Imom muhtasib Ilmir Hazrat Hasanov tabrik so'zlarini aytib, uni oshib jiberdi. Fond ishchanligi bilan yaqindan tanishtirdi. Fanis Afandi G'aynullin fondga yil bo'yi kirib borgan aqshalarga hisob yasadi. Izgilikda aktiv qatnashgan shaxslarga Imom Muhtasib ismidan rahmat xatlari topshirildi. Qozon qunog'i Ilyas Afandi Gimatov kelashakka fond ishchanligina qog'ilishli taqdimlarini kiritdi. Xayrli kunlar bo'lsin. Alhamdulillah. Barizga rahmat, bunda jiyilganingiz uchun, chaqirganingiz uchun. Tarixdan qarasak, tarixda butun narsada birmina. Shunga ko'ra, agarda biz azrak olg'a ketib o'ylasak, bu mumkinda shu mumkinliklarni qo'llanish qildirmasak edi, chunki qachonda bo'lsa kelir bir kun bunday mumkinliklar balki o'zi bo'lmasdi. Lekin biz agar shu vaqtda dars ettirib, bu bolalarni kelajak buvinni dars tarbiya berib qoldirsak, balki biz mana bu tramplinni sekiribda o'zirga mumkinmiz degan fikr bilan o'ylanib qaytgan edim. Shunga ko'ra, alhamdulillah, bek zo'r rahmat. Shunday sizning tirishuvingizga Alloh taolo rozi bo'lsin, Alloh taolo qabullardan qilsin. Oldag'i 2023-yilga yangi izgi ishlar maqsad etib qo'yildi. Allah yardamin bersin. Şundaki kengeçler kabul edildi Rabbim. Şu kengeçlerin de aklına koymak Rabbim. Neticeleri nasıl olsa yarayıp Allah'ım. Әлеге шара Идел буе Болгар дәүләтендә исламны кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган иде. على طه رسول الله صلاة الله 14-15 dekabr Yurakdan yurakka xayriya fondi muhtoj oilalarga paketlar ulashdi. Bizning tirada og'ir turmush holatida bo'lgan yordamga muhtoj kishilar bek ko'p. 2021-yilning oktyabrida Buada Yurakdan yurakka xayriya fondi tuzildi. Tüp maqsad bo'lib og'ir holda qolgan kishilarning turmushin o'ng'ayliroq etu. Buva rayonida yashovchilarni haldan kelgancha yordam etarga chaqiruv. Fond igilik ishlarga umtilgan, betaraf bo'lmagan kishilarni birlashtirdi. Natijali ishlav davrida xayriya uyushmasi 80 oilaga yordam ko'rsatdi. Ular orasida ota-ona tarbiyasidan mahrum qolgan 52 oila, salomatliklari bilan bog'liq problemalari bo'lgan ham muhtoj oilalar da bor. Noyabrda 55 oilaga 74 ming so'mlik oziq-tulik paketlari topshirildi. Dekabrda 60 oilaga 90 ming so'mlik oziq-tulik yordami ko'rsatildi. Fondning butun ishchanligini Buva Shikar masjidi imomi Ilsur Hazrat Nurullin ham uning oilasi olib boradi.
Rabbimiz алардан разы булсын. Йөрәктән йөрәккә WhatsApp төркемендә һәр көн отчеты ясап барыла. Бу фондка ярдәм иткән һәрбер шәхескә Раббыбызның рәхмәтләре яусын. Биргән садакаларыгызны үзенең киң рәхмәте белән кабул итсен. Малыгызны паклап, Фирдәвес җәннәтләре белән сөендерсен. Амин. Әлеге шара Идел буе Болгар дәүләтендә исламны кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган иде. على طه رسول الله صلاة الله 19 декабрь мәдрәсә шәкертләре Казан шәһәренә экскурсияга бардылар. Беренче тукталыш Мөхәммәдия мәдрәсәсе булды. Зөлфәт хәзрәт Габдуллин аларны каршы алды, мәдрәсә буйлап йөртеп таныштырды. Күмәк фатага төшелде. Вот сейчас мы находимся в новом корпусе. В новом корпусе у нас находится, в первом этаже у нас находится вестибюль. Здесь еще будут у нас книжные полки. Также здесь будет видео, информация о мадресе и так далее. Ну, еще пока еще не до конца доделано. Все, в втором этаже находится столовой и 2 класса. В третьем этаже находится актовый зал и также находится 2 класса. Сәфәрне дәвам итеп, Мәрҗани мәчетенә юл тоттылар. Анда мәчет имамы Ансар хәзрәт Мифтахов көтеп торды. Ул Мәрҗанинең тарихын сөйләп үтте. Мәчеттә урнашкан музейны күрсәтте. Аннан сәфәрчеләр Риога юнәлде. Тәрбия эшләре буенча ректор урынбасары Ибрагимов хәзрәт Сабиров аларны Рио тормышы, анда укыган шәкертләр, китапхана, уку аудиториялары, хәтта берничә факультетның деканы белән таныштырды. Буалылар Риода төшке аш белән сыйланды. Сәфәр Казан Кремле, Кол Шәриф мәчетендә дәвам итте. Соңгы тукталыш Ярдәм мәчетендә булды. Рафис хәзрәт Сайфуллин Ярдәм фонды анда булган проектлар турында сөйләде. Шәкертләрнең сорауларына җавап бирде. Кичке аш белән туклану булды. Буа мәдрәсәсе шәкертләренә бу күркәм сәфәрне оештыручы мәдрәсә мөдире Илмир хәзрәт Хасановка, тәрбиячеләре Фәнис әфәнде Мөнир улына, автобус бирүче Буа сатира театры мөдире Раил әфәнде Илдар улына, аның эшмәкәре автобус йөртүче Илдар әфәнде Сагыйд улына, экскурсиябездә күрсәтеп, сөйләп йөргән мөгаллимәләргә, мөгаллимнәргә, хәзрәтләребезгә Буа мәдрәсәсе шәкертләре исеменнән олы рәхмәтләребезне җиткерәбез. Әлеге шара Идел буе Болгар дәүләтендә исламны кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган иде. على طه رسول الله صلاة الله 20 декабрь 12 хаҗи Мөхтәсиб Илмир хәзрәт Хасанов белән гомрә хаҗына юл тоттылар. 2022 елның 20 декабрендә шәһәребездән 12 хаҗи Мөхтәсиб Илмир хәзрәт Хасанов белән гомрә хаҗына юл тоттылар. Мәскәү аэропортыннан Каир шәһәренә 49 кеше белән, аннан Җиддә шәһәренә очтылар. Илмир хәзрәт төркеме Мәккәдә тарихи булган урыннар Саур, Нур, Гарафа тауларында, Мина, Муздалифа, Җамаратта булдылар. Илмир хәзрәтнең төркеме һәр көнне 5 вакыт намазны Кагбатуллада укый. على طه رسول الله صلاة الله 22 декабрь Буа мәдрәсәсе солдатларыбызга ярдәм илтте. Буа ветераннар советы оешмасына мобилизацияләнгән солдатларга тапшырыр өчен хәләл тушонкалар илтеп бирелде. Форпост оешмасы җитәкчесе Резида Илдар кызы һәм аның командасы ярдәмне туплап егетләргә җибәрәчәк. Улларыбызны исән-сау кайтуларын көтеп калабыз. على طه رسول الله صلاة الله 29 декабрь мәдрәсәдә район имамнарының җыелышы булып үтте. Менә янбардан торабыз, икесе насип булса лагерьлар, менә бу адаттына иншаллах кемнәр булдыралар, рәхим итеп, лагерьларны балаларын җыеп, укытырга иншаллах. Һеч булмаса мәктәпләргә барып, аларны да нәрсә ташламаска кирәк, аларга да иншаллах үгез нәсихәтне илештирергә кирәк. Miladi 2022 yılımız indi tamamlandı. Bir neçə günə qaldı.
Mümkinçilik var hazır, eğer de özünün mümkinçiliğin yok iken, vakit, gıylem, başka nerse bilen, bundan getirip okuturga iletirge bula. Atlaga bergine bulsa da balalarını meşitke jiyip ders birdiru. Buna şuşa balalarını şatlandırı, alarının köngülün körü, yüzlerine şatlık, buna şuşa bölekleri birgende, Kur'an okuganda barımızda bile, ayetler bir küp kile, yetim, miskin, fakir, bunlar barısı da Tatar tiline, Arap tilinden alıngan sözler, yetim, miskin, fakir sözleri. Buna şuşa nispetten bizim indi fondlarımız işlep kile, Allah'ın rahmeti. Bu fond yetim, muhtaç, fakir gayrelerge buluşu niyeti bilen başlangan idi. O Oktyabrda başlandı. Anda başta 12 gayle idi. Şimdi bugünkü günde 83 gayle. Bunda yakın tiri avullardan da var. Şimdi başka bir şehirlerden de koşulup giteler. Yetim bulga şimdi anın tegi ayırmışsın. Yetisi yok. Kaysı bir gaylede anası da yok. Kaysı birisinde atası da anası da yok. Tüp tügenek yetim bulup dura. Şimdi köp kişi alar bir akşada alalar deyip şunday sözlerde etkelep koyalar. Onun indigine akşa bulsa da, nersegine alsa da atanı bir kimde almaştıra almayı. Emri bil ma'rufi nahyi anil münker anlasın kiler. Yani Müslüman kişisi ol her vakitte iyilik işler işlerge tiyiş. İyilik işler. O özün şırna bolurga tiyiş iyilik ameller bilen. Hem indi Müslüman kişisi örnek bolurga tiyiş başkalarga. Özünün tertibi bilen, özünün turmuşu bilen, özünün yaşayışı bilen. على طه رسول الله صلاة الله. Эфирimiz şunun bilen ahırına yakınlaştı. Studiyada sizning bilen men Liliya Valiullina boldum. İhtibarıгыз için zur rahmet. Hürmetli din kardeşlerim, dekabr ayının video jurnalını qaradığız. Mine bizning 2022 yılımızda şunun bilen tamam. Яңа 2023 yılda bizni barыбызны da bары şatlıklar, süyünüşler, kuanışlar, sağlık, selametlik, tigiz matur turmuşlar, izgilikler gine kütüp tursun. Men barıгызны da hürmet etem, barıгызны da yakın körem, bir-birimizni süyüp, süyülüp, qadrin bilip, hürmet etip yaşayık. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh hürmetli din kardeşler. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله